أصدق القائلين قال في كتابه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان وأوجده في هذه الحياة لأجل محدود ووقت معلوم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاطبه ربه بقوله إنك ميتون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين استعدوا للموت وعملوا لما بعده، حيث السؤال والحساب والثواب والعقاب. ثم أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. اتقوا الله تعالى وراقبوه. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم اعلموا عباد الله أنه ما من مخلوق إلا وكتب الله عليه الفناء، فالإنسان يوجد في هذه الدنيا بغير اختيار وسيخرج منها بغير اختيار. الموت يا عباد الله أمر كبار وكأس بين الناس يدار تسوق إليه يد الأقدار ويخرج بصاحبه إما إلى الجنة أو النار. Dendangal yettore nden tabitani Allah oɗo duumiɗo heddiɗo darorɗo gurdanɗan mo mayata ko kanko weddori ko wiyete hedda gongol. O holli ka deftere makko kanko ɓuri gongude kala haaluɓe ɓen. Asdaqul qailina subhana. Kala wonɓe ɓen ka hoore leydi lannay heddomo kanko jon mangu ngun e teddungal ngal. Miɗo seedo reweteɗo waala e gonga si wona kanko subhana. O maraka fidiɗɗo e dewal ngal, o tagi neɗɗanke on, o woodinimo e ɗan gurdan ɗo wonande lajal dottangal waɗangal keerol e waɓutu andaɗo. Miɗo seedo wonde annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah, ko nelaɗo Allah. Allahu on yewtimo joomi makko kanko nelaɗo on, wondema an ko a maayowo, yimɓe ɓen kadi ko maayoɓe. Yo Allahu on juulu e dow o nelaɗo, waɗa barki e maɓɓe kamɓe e ɓeygure maɓɓe nden fuu, e sahabaɓe maɓɓe ɓen no ɓe didori, ko ɓe heɓilanino mayde nden, ɓe gollani ko woni ɓaawo mayde nden. Ista'iddu lil maut wa amilu lima ba'da. Nokku ka tawata hay wathawabi wal iqab yawma alqiyama ko landal e hasbore, baraji e lette, ko ɗi tu woni toon. Jomirawo subhanahu wa ta'ala haray ɓaawo ɗum mi yamiri on jiyaɓe Allah tedduɓe, mi wasiyi on, mi wasiyi hoore an hulugol Allah tabaraka wa ta'ala, hule lette Allah ɗen aynon mo fi sirri wal alan. Allah wi subhana hule ñalande nde durtete ɗon e mum faade ka Allah, ɗum woni hunnane kala wonki golle koki faggiti yimɓe ɓen toñatake. O wi kadi ko onon yo gomɗinɓe hule e lette Allah ɗen, ittaqulla ittaqu adab Allah, yo ndaaru wonki koki ardinani ma koki ardini, ayi koki ardinani hoore makki janngo hule Allah, Allah ko humpitiɗo kala ko wonɗon e gollude. Woto on won wano ɓen yejjituɓe Allah, ay nasu liqa Allah, ɓe yejjiti hawrugol e Allah,
allahu way yejjintini ɓe hoore maɓɓe ɓeeɗo allah wi ko ɓe woni yaltuɓe e doftare ɓe fellite anndo jiyaɓe allah ala e tagaɗo si wona allah windi e dow makko lannugol ngol neɗɗanke on o woodinama ka aduna ɗo ko alda e suɓande makko wona an suɓi ya adde ɗo awjadahu subhana fi hadihi dunia bi gayri ihtiyari wona e suɓande makko arma kadi wa sayahruju minna bi gayri ihtiyari a addanoma ɗo a suɓaki ya arɗo a yaltay ɗo kadi tawana e suɓandema mayde nden jiyaɓe allah ko fiyake mawnuɗo weeru mayde on hakkunde yimɓe ɓen ko yiilotoɗo wano nanirta noon ñande goo andiyan toujours a nanay goɗɗo maayi ɗo ko an woopa hutuba men on ko yewtata no woodi mawduu eteɗo rihlatun ila al akhira voyasugol yaka lahara amma oɗo hande ko al istidadu li yawmi rahil heɓilanagol ñalande voyasugol ngol woni setagol sakkitode e seteyagal ngal joni noon fiyake mayde on ko hunde mawnude weeru mayde nden hakkunde yimɓe ɓen ko yiilotoɗo kama anna al mawta yuhattika ila gayrika fa yawman min al ayami sayuhatti gayraka ilay no andiɗa noon sa nani tum mayde goɗɗo andu ko an woopa mayde nden nde woope nde yahani nde woopa goɗɗo nde arane no nanirɗa goɗɗo maayi noon goɗɗo nanira noon an kadi a maayi wona ñamande yoɓiraɗa ko soggata mayde nden ko junngo koddoriyeji ɗin ko hongo woni gon yadullahi subhana hiya yadul aqdar tabintina nden allah kadi junngo wasafa nafsahu bilyad wa wasafahu rasuluhu bilyad allah sifori hoore mum junngo yadullahi fawqa aydihim ɗum ɗo na qudura wiyete a ɓura allah wawde arab nelaɗo kadi maaki walladi nafsu muhammadin biyadi ɗo haray alaka si tawi allah sifori hoore mum no mari junngo nelaɗo on sifori hoore mum sifori allah taguɗomo on no mari junngo ɗum a ɓuraɓe ɗo wawde arab firirgol ɗo junngo koddoriyeji ko firo ɓoyligo haray na ɗum ɗon ene koddoriye ko feere junngo ko feere joni noon mayde nden yaltinay joom mayre imma ka aljanna imma ka yiite kartiye tanmo ala fariqun fi ljanna wa fariqun fi sair innahu hadimu lladat mayde nden ko nden woni muncore mbele nduruji ɗi wa mufarrigu ljamaat ko kayre woni sendore jamaji ɗi wa mughayibu l ahbab ko kayre woni wirnore yiɓɓe ɓen yumma ma ko giɗo ma bayin ma ko giɗo ma ɓeygu ma ko giɗo ma ɓiɗɗo ma ko giɗo ma yiɓɓe ma kadi ɓe weldiɗa saabi allah ko yiɓɓe ma wa muudi ul ajsami turaba ila yaumi l hisab ko mayde nden woni waɗore ɓalli ɗin ka mbullari stoke majji on andi si a mari ɗo makiti woɗɗa mari way house camara way house ɗi ɓalli men ko mbullari ndin al abdul mumin jiyaɗo gomɗinɗo on yastarihu min nasabi dunia si o maayi o fawtoto immorde e tampereji aduna ɗin ma tampere aduna nden wal abdul fajiru neɗɗo jiyaɗo bonɗo on yastarihu minhu l ibadu walbiladu walshajaru waddawab haray fawtoto e makko piiji nayyi googol leydi ndin kaw jindayno humta haajuji ma ndin ɗon fawto e makko jiyaɓe allah ɓen kadi fawto e makko leɗɗe ɗen fawto e makko imma ɗe o soppayno o hutora ma ka o sorayno ɗuwo daabeji ɗin ko o ɓirayno ko o hirsayno ko o waɗɗotono ɗin kadi fawto e makko hino hadise o annabi saidin el khudri radiallahu an e gama e oɗo sahabajo wiyeteɗo abou said
الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ناكن كوني ماكو دو فيلتو ون وماكي نلا اللهم ماكي إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم si fure o wallinama worɓe ɓen rondike mo ka daaɗe maɓɓe kono sunna on e funo rondagol fure ko wallingol balangaru ndun ka balaje ɗo fa in kanat saliha si tawi fure on ko neɗɗo moƴƴo qalat qaddimuni o wiyay naɓelan amma noon wa in kanat gayra saliha si tawi fure on woni na moƴƴo qalat li ahliha ya waylaha ayna tadhabuna biha ko yewtere hulɓinide ni musidɓe fure o wulla hoore mum o wiya e bone o fure ko honto wonɗon e naɓude o waɗi sa yaari ka a gollana a yiɗara hewtude toon andi sa yahi ɗo safari a sodali tumbum a darnali a maraka tawi ardina a jonna mbuuɗi ga sago ma naya hewtitude sa yaari lahara gollana ton a fokkitay tu wulla nanayi yasma'u sawtaha kullu cheyin illa al insana walaw sami'a al insanu la sa'iqa rawahu al bukhari fi sahih oɗo hadise ko selluɗo wonɗo ka sahih al bukhari wondema nanayi ngoɗo hito o neɗɗo wulluɗo hoore mum ɗo kala hunde si wona neɗɗanke on sinno neɗɗanke on nani hitoma ala darbayni ay ala qismayni mukhtalifatain e mukhtalifain afan yani yimɓe ɓen e oɗo aduna hiɓe dow pecce ɗiɗi luutodir bayyanahuma sumaytu bnu ajlanin rahimahullahu taala oɗo gandu wiyeteɗo sumayt mon ajlan o ɓangini ɗeɗo pecce ɗiɗi o wi bi qawlihi annasu rajulan wona fi wiide ko o feetuɗo ma o anda wondema worɓe ɓen o inni wo ko ɗiɗo yimɓe ɓen fof ko worɓe ɗiɗo pet yani ko noneji ɗiɗi fa mutazawwidu min addunia wa mutanaimun fiha ka aduna ɗo si arama ko worɓe ɗiɗo pet woni ɗo ɗaɓɓuɗo jooɓa ko hino naɓora e neminiɗo acci ɗo yahi mutazawwidum minha wa mutanaimun fiha o yi harful jarriji ɗin serti minha e fiha andi sa ari a waɗi aduna ɗo ƴangal ka ƴaɓoɗa lumba an on haray a welni sa ari a neminike ɗo a acci ɗo a yahi fa subhanallah kanko sumaytu bne ajlan o wi fanzur ayu rajulayni anta ndaaru ko hombo e ɓeɗo worɓe ɗiɗo ko fa mutazawwidun minha aw mutanaimun fiha ko neminiɗo ɗo ka ko ƴettuɗo ɗo jooɓa naɓori o inni araka ya abdallah se wi abdallah na wiyeteɓe abdoullah ɓe min sulaymana komi abdoullah an mouhammad ko abdoullah an saïdu ko am abdoullah an sulayman kala yani se wiɗo abdoullahi na abdoullahi ɓe ɓen tum inni araka ya abdallah tuhibbu tula albaqa'i fi dunia miɗo yiya an ɗo jeyaɗo allah hiɗa yiɗi juutugol gurdan ɗan ka aduna ɗo juutugol gurdan ɗan ka aduna ɗo hay ko mawɗo ɓuri hulde mayde ko ɓurɗo towde duuɓi wo si nawni adoto dogude ka laftane hiɗen yiɗi juutugol heddagol ɗo faɗi ayi cheyin to hebbu kanko karamakojo wi ene an ɗo jeyaɗo allah ɓa hiɗa yiɗi juutugol heddagol ɗo ko fi on ɗum e hunde yiɗirɗa heddagol juutugol heddagol ɗo hal tuhibbuhu lituti allah wa tuhsina ibadata wa tataqarraba ilayhi bi amalin saliha fa tuba laka o inni sene joni ko yiɗirɗa juutugol heddagol ka aduna ɗo ko fi ɗi piiji ɗo nayyi go'ogo on fiya ɗofto allah ɗiɗi on moƴƴina dewal makko ngal tati on ɓattoramo golleji moƴƴi ɗin waɗa ko o faala kon siko fiiɗi piiji ɗo tati afan mi wino nayyi ko tati
o wi laaɓal wonanima, moƴƴere wonanima. Si tawi ko fiya ɗofto Allah, ko fiya moƴƴindewal Allah, ko fiya ɓattor Allah golle moƴƴe ɗen, adi ko ɗum ɗo woni mananku neɗɗo. al amalu saliha hiya rasu malil insani yawma alqiyama. no anndina noon ɗo si onon ɗo sayi ɗon tooli madina ɗo ko hoore mananku marɗo. si a lanndirama ɗo, si a faala teddude, a yaltay ka marché ga. sina ɗum jula hunnduko, na jula de. sa woni ɗo julaajo hunnduko, a mara hoore manan. rasu malil insani yawma alqiyama hasanatu. si ɗin a ala ɗin, ara ala hoore mananko. mo ala ɗo ko sooda soodita, ko jinda fena wiyete, ɗum ko o teddi wo. a wiya a addoyay ko a jeya, a yeeyay ko ala juuɗe ma, te kadab. ɗum ɗo noon o inni si tawi ko ɗuyɗo tati fa tubalak. amma si tawi ko piiji danno ɗo, li taakula wa tashraba wa talhuwa wa tal'aba wa tajamma'a ad-dunya aw wa tajma'a ad-dunya fala bi'sa ma aradta lahu al-baqa. si tawi ko piiji joyi, andi piiji naforne kaka piiji tati woni: ta'atullah, ihsanul ibada, wal a'malu salihah. ɗoftagol Allah, moƴƴinagol dewal ngal, golla ɓattora Allah golle moƴƴe. ɗo haray gurdam maɗan haray juutugol heddagol ma ɗo ngal labama. amma siko piiji jowi, fiya ñaam, fiya yaru, fiya puyɗu, fiya fiju, fiya mooɓidir aduna on, jongi ka nange ngen fuɗi. to jammi o duniya, ko fi aduna dogata fi mum ha niɓɓa. si hawri niɓɓi, wona e fi ɓanndu ma ndu, ñaamugol, lootagol, hiirugol, ndaarugol télé, ko ɗum ɗo a ñalli fi aduna, a waali fi ɓanndu ma ndu, hay huunde a waɗanaade hoore ma. heɗoɗen karamo ko ɓen o anndi o saria islam na e men fuɗɗi, wona e men fuɗɗi. waɗi kali si yewtere islamu yewtama, a wi a ɓari ndama, anndu ara neeɓi ko ɓari ndaɗa. ɗum waɗi hannde ɓa en hoolodira, wowlowo yo windu. sinara ko karamakoɓe men mawɓe ɓe, tawɓe windino ka salaji, kono enen tullabul ilmi, ɗaɓɓoɓe gandal, tawɓe ko en mubtadi'ina. wona mubtadi'ina bil aynu de mi wi, na bide ayankoɓe, ko en fuɗɗotoɓe winden ko wowletengo. si goɗɗo wi a toñilan, a ɓari ndikala ƴettaɗiri ɗin jonna, ya waɗa photocopie dara, a ɓari ndanoma neeɓi. si Allah ɓari ndikema, nelaɗo ɓari ndikema, sahabaɓe nelaɗo Allah, tabi'ina, tabi'ina, waman baɗan, hara neeɓi ko ɓari ndaɗa. yaqulu Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah: law faraga dhikru lmawti qalbi sa'atan la fasadat. o juutinaaligoy faydi ka ha ɗum lawi ɗuuɗi ha wokara han, si tawi keye tawano ton. o wi si ɓernde an nden serti e anditugol fi mayde nde leere gooto, mi wondiri Allah nde bone. jentoɗen imamul Muzani mo yahi ndaaroygol imamu Shafii, alimu rabbani yaudu aliman rabbaniyan. gando mawɗo ne o seeni ndaarugol gando mawɗo. ulamaul hadis en sa landike ɗo docteur Mouhamadou Ba en e ko nandi e ɓen ɓa kamɓe kadi ko ɗon woni lowre maɓɓe nden ka hadis. fii ko homɓe woni imamul Muzani, ɓe yettotoma a wowli inde gorko. naam, o yano da o inni wa yaqulu lmuzani, o wi dahaltu ala limami Shafii fi illatihi illati mata fiha. mi yano ndaroygol, mi natuno ka imamu Shafii e nawnare nde ɓe feƴƴinno e mun nden. andi ndaroygol nawnuɗo ɗum ko sunna. enen noon on sunna ɗo o ala kamen, o ɗuuɗaɗo. sina gollido wona siɗɗo ma, wona ka heɓirta nafoore, namo kafuɗa golle. si hawri o nawni ko an sa nawnay ha ndikka, nawna ha ndikka, yaha ñawdeoɗa arta, nodda kadi wiya a arti, o wiya ko on ɗum ko bakkatu ɗum o tañƴiniɗa mari. Allah waɗi nawnare nde yaforde bakkatu, kono o ndaroy tan. ko son fotti
andi ari nawnuɗo yahay hiwroyo karamokoɓe mawɓe ɓen e lamɓe kanton ɓe wiya mi nawnuno miɗo ari yon daram dooma du'a enen kadi ko noon ko an nawnuɗo on yahata kadi hiwro yimɓe ɓe e ustage en on fungitike dey e ustage en on uytike dey e ustage ono uytoto kam a nawni joni noon haray jentoɗen gando no yahi daroygol gando yaaɗo daroygol ɗon heɓi nafoore mi ƴettay ɗo misal docteur Mouhammadou Ribari hafidahullah wa ra'a hikka koɓe heɓi accident on ka kollum maɓɓe ɗo minen mi yano daroygol ɓeɗen janɗini ɗum meɗen maapi ɗum ɓe wi o usage min nata bati kollu an kun heeɗi wo kono hikka mi heeɓi du'a woosi kun helano womi du'antanoke waɗum ɗo fof nawnuɗo sa nawni a daroyaka ko nawnaje ɗiɗi nawnare ɓanndu ndun e nawnare ɓernde nde a sunoto kono enen mo kala yo miijito ta na ƴettuɗo ɓiɗɗo ma na mo ƴettanɗa na kawuma na bappa ma na patoronjo walluɗoma heɓuɗa pilation wona walluɗoma heɓuɗa tumbere ɗe na mo kafuɗa jamɓiya na mo kafuɗa santi na mo kafuɗa yani agence hajju miijiti ko jelo immotoɗa lillahi wa fillah ta ko miskin o mara hay hunde wona gando jogiiɗo martaba towuɗo sakko sa yiyama toon daraja ma toway tawa oɗo ko ɗaɓɓirɗa daroygol mo wo ko fiyo Allah goto welto baraji ɗin hettoywa eɗen mum mo kala men ko kañum ɓuuri andude hoore mum konta ko jelo daariroyta fi Allah fus ala hakkude mo on tuma o wiya imam kanko imamul musani woni kayfa asbahta ko honno weetirɗa hande kanko mo wiide o yawi ɗo no musanmi ɗo no waɗi ni tawi o ka reeni ɗon na ɗon jaka o ya reeni o wi asbahtu min adduniya rahila go mi weeti immorde aduna on komi voyage o yandi o feƴƴinayi o ini wali ihwani mufariqa siɓɓe am ɓe mi serta e maɓɓe ɗiɗi wali kasil maniyati shariba inchallahu weeru mayde o mi yariraymo hande tati nayi waɗi suu'i amali mulaqiya ay si imamu Shafi'i en konti kan deƴƴama o wi bonugol golle an ɗen mi hawra e majje nayi wa ala llahi warida kaka Allah hande mi jolata jowi fala adiri ruhi tasiru ila aljanna fa uhanniya aw ila annar naudu billah fa uazziya thumma baka rahimahullahu wa ghafara la yaaɗo daroygol nawnuɗo o wulli maayowo o waaji en selluɗo ken on ha o wulli ɓawnani ɗi konnguɗi ɗo hande mi wayi aduna ɗo siɓɓe am ɓe mi serta e mum weeru mayde on mi yariray ɗum bonugol golle an ɗen mi hawra e mum ka Allah mi jola e mum hande na ka makiti mi yahata wa alallahi warida andi ka toluɗo non ɗo iɗon jogii annu e jam kadi on daway ka eyi joni noon kanko o wi wa alallahi warida ko jelo anniyoto daway ka marse ga dawira ka Allah haray on tuma o wi mi anda wonki ankin kaka aljanna yata mi felsitaki mi wallaki weltade kaka yiite mi wallaki sunade mi wulla mi wallaki ɓa ko wiyete taazziya ko waɗangol goɗɗo tahfifu alhusni mi newi nanaki sunnu on haray yaaɗo daroygol ɗon wulli fa baka rahima wagaf o inni yo Allah hafrane heɗoɗen ɗo Abdoulmalik ibne Marwana o kadi nawnuno tawi mo wallina ka jolti qala alkhalifatu Abdoulmalik ibne Marwana fi maradi mawtihi nawnare nde o mayno e mum o wi irfa'uni man townelan fa rafa'uhu hatta shamma alhawa ɓe townimo ha hendu ndun uurimo fa qala jentoɗen himo waynodirde aduna ya duniya ma atyabak e aduna ka wesi ko weliriwa ma kono inna tawilaka la qasiri jaka ko juuti e makon wallahi koko raɓɓiɗi wa inna kathiraka la haqir ja ko ɗuuɗi e makon wallahi koko fanɗi koko hayfi
wa in kunna bika la fi ghurur jaka hari men hoditorima o inni ikhwani yon mo wajade siɓɓa makko jiddu faqad subiktum tinne on adama wasta'iddu faqad luhiqtum eɗɗidedey on hewtama wanzuru bimadha min allahawi taallaqtum daare e beleɗe ɗen ko yowiti ɗon e mum wala taghfulu amma lahu khuliqtum wota on welside ko tagira ɗon ga e mum kon o jentemo maka dhahabatil ayyam wama ata'tum ñalaɗe kutibatil athamu fama asghaytum bakkatuji mon ɗi windama on heɗaki sakko yon uyte ɗum ɗo wota on windu ɗum ɗo kam sakana misluka fi hadihi dar est ce que ko an adi hoɗude ɗo ko jelo hoɗi ka aduna ɗo sifama fahama almawtu hawla himahum wongi mayde nden takko toŋe maɓɓe ɗen wadara nde yiili kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja ayeje ɗen ala enen ɗo fop ko hakkude firowo ma firanteɗo ala ɗo ayeje alqur'ana ɗen en janggayɗe tum qala rajulu li zuhair ibn nu'aym oɗo gorko o wiyatno zuhair ibn nu'aym ni ya aba abdirrahman ko kuniya makko awsina wasiyo men o ya juutinaligoy faqala ihdar an ya'khudhaka allahu wa anta ala ghafla rento de nde allah nangayma haraɗa e hoore welsugo fa billahi alayka akhi ko allah mi wondiri e dow ma yomo siɗɗo hal tafakkarta yawman wa anta tahruju fi sabah anta lan tarjia ila baytika marratan thaniya a meeɗi miijitade mo siɗɗo julɗo ñande go'o ñalande wotere miɗo yaltude hande ɗaɓɓere mbuuɗi wonno no gasa mi artata ka suudu am a miijitike ɗum hal tafakkarta anna hada alyawma huwa akhiru yawmin laka fi lhaya ma miijitoɗa wiya e hande ko juma woni derni e ñalande yan ka aduna mi nokki ƴaworde la hiɗa waɗi tumpilanji hiɗa waɗi tum tahdiɗa hiɗa waɗi tumpilanji hiɗa tatamanna ihwatul iman kafa bil mawti wa'idan wa zajira mayde yoni waajo maje yoni ko gufa neɗɗo ñaɗanamo fa tadakkaru l mawta wa sakarati andite mayde nden e sulanɗe mayre muusendiji mayde ha wonta sulanɗe wal qabra wa dhulumati andi toon gaburu on e niɓe makko tadakkaru sa'atan tankashifu fiha alhaqa'iq andite leere gooto ka gaburu haqiqaji ɗin feeñay ɗon wa tataqatta'u fiha alala'iq yowondira ɗen fof taƴa wa yu'rafu fiha almasiru imma ila na'imin muqim wa imma ila adabin da'imu en ardinino ɗum ɗo amara ko yaati kam min zalimin ataadda wa jar ko jelo e toñowo jaggiti tooñi wa akhada aqda al israr o fiɓe ko wiyete kon deppitagol e hoore tooñe famara allah lil absar mayde cippi e makko a wiyayma o laatanuuki kam min maghrurin faraja min duniyahu bil kafani fa duhiba fi kompule gooto no wiye kasange o naɓida e on kasange e suudu jarrabuyeji baytul bala ko qabru wiyete baytul bala waddud ene suudu gilɗi rahimallahu man itabara wa ta'ahaba yo allah yurme kala on taskiɗo ko noon o heɓli ayna kathiru lmali wa tawilu l amal ko honto ɗuɗunoɓe jawdi ɓen honto ɗuɗunoɗo jawdi on raha ila rabbi ko honto juutunoɗo yela on raha ila rabbihi ama hala kullun e kala ene hara weddodali goto kala e ɓeeɗo ahdihi ma allamal goto kala e ɓeeɗo juutunoɗo yela ɗuɗunoɗo jawdi ene hara goto kala e ɓe weddodali e golle mum ka gabru mum kala hadi mum ayna man tana'ama fi qasri ko honto on oɗo ka huɓere mum alaysa gadi nasala fi qabri ene o cippaki o tawi o iwi ka towi o yehi ha ley ka gabru makko ha hinko noon tigi woni law ta'lamu sinno andino yomo siɗɗo kayfa gada wa sar ko honno o siɗɗo meɗen ɗo oɗo o wiye o dawiri o wontiri joni hino alhaali makko on lagadi sala fi lahdi saudidu gomɗi ili ka lahdi makko mbordi makko de
wa bala fil qabri jadidu hiɗɗi ko ɗum woni rappi hiɗɗi ka gaburu ton ka gaburu en gaburu on kala ko heyɗuno e makko hiɗɗi toon si goɗɗo surrama ɗo woni balɗe tati a susta ndarude nder ton wa hajarahu habibuhu wa wadidu ɗamarno yiɓɓe ɗamarno weldi fof feri dogima ɓeygure ma nden sonnaɓe ma piraynoɓe fi ñalaɗe taƴodiraynoɓe fi walugol kama goto nden ñande yata walon ton hay joɗɗingol saisire takko ma ɗon si hawri a maayi tawi ɓe wi surrugol ngol ko janggo e 9h ma ka fana fure on wallinama ka moru ɗin ko tow woniri ɓiɓɓe ma ɓen susta yarude ɓeygu ma en susata yarude ton jatigi ma en susata yarude ton fof hulima a ala inde Sulaymana ala Muhammadu ala Ibrahima ala Aboubacry ala ko fure on hajaru dogimo ayna tilka almajalisu alaliya si hawri yiɓɓe ma ɓen dogima ko honno ayɓe ma ɓen kam wattinitta ko honto ɗen jooɗorɗe towuɗe ɗa wanno ka wona ka towi darna etasi waɗa toon yani tungarru ka hendu wifata honto ɗi woni a wi ton ayna tilka al isatu safiya ko honto on guure laaɓunoɗo filsideni mawno ewite ko yarete ɓira e ji e piiji inna ɗiɗo ɓeyday vitamine ɗiɗo pottinayi nawnare hala wallahi bima sana neɗɗon weddodi e ko golluno wama anqadahu nadamu wama nafa ko ɓuri hulɓinade ko no arani dandaɗimo nin seɗen nafaɗimo masakinu ahlil qubur hoɗuɓe ɓen ka yimɓe gaburuji ɓen ko ɗooli yimɓe gaburuji ɓen an yaminihim turabu andi hariɗa kawtiri e alaji so museba hajja kaari joni ka nano e ka ñaamo e yeeso e ɓaawo fof ko yimɓe kawtirɗa joni daari ka gaburu ko honɓe kawtirta an yaminihim turab ka ñaame maɓɓe mbullaari wa an yasarihim turab ka nane maɓɓe mbullaari wa min amamihim turab yeeso maɓɓe mbullaari wa an halfihim turab wa min halfihim turab afan ɓaawo maɓɓe kadi mbullaari kanu ahla duuri ɓalgusur ɓe laatino kadi ko yimɓe galleeji ko yimɓe kuɓeeje fasaru ahla turabi wal qubur ɓe woni joni yimɓe mbullaari e yimɓe gaburuji kanu ahla nimati fasaru ahla alwahsati wal mihna ɓe wonino ko yimɓe neema joni ɓe woni yimɓe wula yimɓe sattede fakad salatil uyun wa sada'atil jufun joni gite ɗen ili bordi baykoji ɗin hiɗɗi wa taqatta'atil awsal ɗaɗi ɗin taƴi wa batalatil amalu yelaji ɗin buni wa sara dahiku buka'an joni wonti jaleɗe ɗe wullandu wa sihhatu da'an cellal ngal wonti nawnare wal baqa'u fana'an wonti heddagol ngol lannugol fama biyadihim illa al buka'u wal hasarat ala e juuɗe ɓe ka gaburuji si wona wullandu ndun e ninseji ɗin nafadatil amar wa baqiyatil awsar ko ɓuri hulɓinade ko ɗum ɗo gurnan ɗan jiñannoɗa ɗan ɗo lanni joni noon wa baqiyatil awsar nafiyatil amar wa baqiyatil awsar gundal jiɗi lanni ko ɗum wonnoɗa e wañude ko ɗum ɗaɓɓaynoɗa ko ɗum howaynoɗa ɗin lanni joni noon wa baqiyatil awsar joni bakkatuji ɗi faggitunoɗa ka gurdam ma ɗin gurdal lanni bakkatuji ɗin no heddi hakkude ma e Allah no sa wujjiɗo mbuuɗi ma a détourni ma a janfike a heeɓi mbuuɗi ɗin a gerdi e majji ha ɗi lanni ko mbuɗunoɗa no ɗaɓɓirnoɗa ɗi no harmirino no heddi hakkude ma e Allah fantabihu ya ihwatal kiram min rugadikum fine immorde e ɗoyɗi mon qabla rada ayahsabu l insane an yutraka suda innama hiya jannatun aw nar ton ko aljanna ma yiite haray watte hilla mo siɓɓe tedduɓe haray ayeje buy hino ɗo waɗu toon heƴanta en yewtugol fi al istidadu li yawme arrahil ɗum heƴata e hutuba juma ɗum ko duuɓi jangete heɓilanagol mayde ɗum na e hutuba juma ɗum na e muhadara heƴata mo siɓɓe tedduɓe
أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوتي أحبائي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ɓaawo ardingol ɗi konguɗi ɗo wasiyo on wasiyo hoore an hulugol Allah jokkitoɗen mawduu men al istidadu li yawmi rahil. mawduun khatirun jiddan. tadakkaru aqranakum, andite goreɓe momɓe, mawɓe men ɓen no mari gore, kotiraɓe men ɓen no mari gore, enen kadi ɗen mari girden, hiɗen mari miññiraɓe mo kala yo miijiti yirdeɓe mum ɓen. alladina madaw qablakum, ko fanɗuɗa ɗo e duuɓi wara heɓino gorejo mayɗo. andite ɓen feƴƴunoɓe ko atti on. kayfa tarammalat nisa'uhum, ko ɓe jogaynoɗa fiita sonsoliŋatuɗum, fiita heege nanguɗum, fiita ɓe weele, fiita ɓe ɗonɗe, fiiwata ɓe yoɓu luwaasi, ko ɗum ɗaɓɓiraynoɗa ko harmi, ko ɗum janforaynoɗa. joni noon amayi a acciɓe. kayfa tarammalat nisa'uhum, ko honno ɓe mayɓe sonnaɓe maɓɓe ɓen heynori. wa tayattama auladuhum, ko honno ɓiɓɓe maɓɓe ɓen woniri alyatima hoy. wa qussimat amwaluhum, ko honno jawle maɓɓe ɗen sendira. wa halat minhum masajiduhum wama jooɗotono hen ɓe accama yi'ede. juulirdaji kaɓe wowno juulude ɗon ɓe hattama. halat minhum, yeewi immorde maɓɓe masajiduhum, juulirdaji maɓɓe ni. ko ɗo alhaji kaari tolorayno, ko ɗo muse kaari tolorayno, ko ɗo ustage kaari tolorayno. halat, ɓe yeewi. ko ɗo ɓe jooɗorayno. wanqata'at atharum, batteji maɓɓe ɗin taƴi. kaɓe yiyetenoɓe golla ɗon joni ɓe yiyatake. numéro téléphone maɓɓe joni sa soni ko occupé. wa antum ala tariqi tusiru, onon kadi wata on sikko onon o dey ɓe ko kata ɓe aña ko ñamade ɓe yoɓira. wa antum, onon kadi ala tariqi, e dow lawol ngol tasirun, iɗo yaade. karamo kojo on moƴƴinanɗo en bindi ɗin o wi mi wondiri Allah, lan tahruja al arwahu min addunia hatta tasma ihda al bushrayay. wandi no ara nokkugo onnantede fa bashirhum bi adabin alim. lette wi e welo welo, nokkugo Allah fa bashir ibad, ɗon ko welo welo tigi wo ngon. yaltata wonkiji ɗin immorde ka aduna ɗo ka ɓalli ha joom wonkiji ɗin nana, ha ɗi nana goto e welo weloji ɗin ɗiɗi, imma ka aljanna ma ka yiide, imma aljanna awinnar. fa in aradtum husna alkhitam, enen ɗo fo ina allah ko en timmode moƴƴirawa heɗen. ɓe wi si on faalama heɓude husna alkhitam, ma si on faandike. fa in aradtum husna alkhitami, husna alkhitam, si rawi on faandike moƴƴugol timmode nden, fa iyakum wattaswifa wa tula al amali. haray on haɗama piiji ɗiɗi. ara nun ɗum wigol nden mi waɗoyay. andi karamokoɓe men mawɓe no jeeya maɓɓe docteur Bari Hammadouri Bari hafisahullah wa ra'a, ɓe ma kay haami a haamay ɗon ha ninsoya, haami ndaara mi accoya, haami ndaara mi waɗoya, a tardi. on haɗama wiigol nden arma mi waɗoya, arma mi accoya ko boni kon, arma mi waɗoya ko moƴƴi kon. ma nden mi accoyay, nden mi waɗoyay. karamo koɓe wi'i wondema attasawufu dambun ahar, waɗugol ma bone ha gayna waɗɗa. wiya ndemme tuuboya, a heɓi boneji ɗiɗi tuuban. bone mi siko wujjugol, siko zinugol, siko ño'ugol, siko fenugol, siko jamfagol, siko kala ko waɗɗa ko bone. wiigol ma nden mi waɗoya ɗum kadi ko bone tuubanteɗo. e juutugol yela,
ala ko lorri fama adarra nnasa tula al amal yahay ngal mi darnay ndu mi hottay ɗo mi jombay o mi udditay ɗo mi yaayiɗa hiɗa waɗi programme ji ha aduna ma on heewi mayde nden aro ya waɗa programme mum o wi kadi walzamul istiqama o wi o haɗi en piiji ɗiɗi wiigol nden mi accoyay nden mi waɗoya o yamiri en ñiiɓugol e hoore peewal ngal wa ahsinul amala moƴƴinon golle ɗen qabla an taqula nafsin ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah en haldi ayeje ɗen en ala e firude fiyen waɗu istiab mawdu on ibadallah ka takko gaynitagol me en nahnu lyawma fi duuri wal ɓusuri bila chak hande en fof ala waalowo ɗo e cate leggal ko o woni baaso wo o walta ka ɗate ceɗe wona e ñokorre o waalata enen annduɓe ñokorre wona ka biyani jooli o waalata wona ka fooseji ko lowɗa wo ko waasiɗuɗa wo ko e suudu waalata ɗum waɗi karmakoɓe go wi wo fof no fota patoronjo ɗo ko jogii cuuɗi wo koye étage gooto wo e nder étage on koye tabaga gooto yani ko e sambour gooto e sambour on ko sengo wooto e sengo ngon ko danki wooto e danki kin kadi ko sengo wooto cuɓal e fecco ko ɗon waalta nam fewno ɗo e ko en yimɓe galleji ɗin e yimɓe kuɓeje ɓe wa gadan sanakunu min sukkani lluhudi wal qubur janngo en wonay hoɗuɓe ɓen ka lahadije ka gaburuji wa wallahi mi wondiri allah wondirte ɗon la yabitanna ahaduna fi lqabri wahda ɗum ɗon la yasukku fi dhalika ahadun wa hatta almajanin hay feetuɓe ɓen wallahi mi wondiri allah ma waalu goto e meɗen fof e nder qabru on kanko tum en wowlino nane wa hajarahu alhabibu walwadud habibuhu wa wadidu yiɓɓe makko ɓen e jaatiguiɓe makko ɓe wala yubashiranna turabu hadda wallahi ndu kupuru ma ndu ɗo waɗantendu kumisas ndu waɗantendu sanke waɗane climatiseur waɗane sabunde waɗane fuuti ko lootire ma ndu ɗo mbullari ndin soccodir e ndu wala yabqayanna fat rahina amali ma neɗɗon heddi ka ko golle makko ɗe woni tiginde makko nde fatabiru biman mata qablakum taske ɓen maynoɓe ko atti on wal yasal kullu minkum nafsa goto mon kala yo landi hoore mum hal huwa radin an haali ene goto men kala lando ene no wela alhaali mum on no fewdori ɗoni no labirani hawroygol makko e allah wa hal huwa mustaiddu lil mawti law atahu lyawma aw gadan onna meɗen no woduno e salafuna salih wiyoɓe min miɗo si goɗɗo ari no wi e woy onna min kuntu antadiru hada l yawm hari min miɗo habbi nde ñalade goɗɗo e men no wela tawgol si mayde nden ari hande aki hino ɗen mari tere koɗe waɗoje moƴƴere kono koɗe waɗoje bone alsunum tantihu bil atham ɗen ɗe wowloje bakkatuji wa aydin tumaddu ila al haram juuɗe fonteteɗe faade e ko harmi kon wa aqdamun tas'a fi l ijram teɓɓe yahooje e bandiyagal ngal e boneji ɗin kayfa gafalna an qawli rabbil anam alyawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun ɗe ayje ɗo fof ko onon firanta ɗe hoore mon ɗenɗe ɗen koɗe nema koɗe nambara kono enen ɗenɗe ɗen ko wowloje bakkatuji juuɗe ɗen koɗe nema koɗe nambara kadi koɗe fonteteɗe faade e ko harmi enen kullu ma halla biyadina fa huwa halal kala ko etiya mimi junngo men gon enen ɗum ɗon dagi an ya heɓu tun huɓeere ya heɓu tun otowal ɓuuɓugal ya heɓu tun terrain pilasiɗo ya heɓu tun rewɓe kendeɓe ya heɓu tun ɓiɓɓe yaaɓe ɗo an ya heɓu tun no re cheikh Uthaymin rahmatullah alayhi o wi wo enen ɗaɓɓoɓe jawdi argol meɗen aduna ɗo en taw allah wallinino laawol no jawdi ɗaɓɓirte si a faala rewano moƴƴiri a faala rewrano bo a tawa e joomi ma ala fa hudu wasiyata nabiyikum qabla fawati l awan ala ƴette ko ɗum woni wasiya annabi moon fagad qala sallallah alayhi wa sallam li rajulin wa huwa yaiduhu taynelaɗo no waƴi on irtanmi hamsan qabla hamsi profite joyi ko atti joyi shababaka qabla harami
saga talaku magun ko atti a nawide wa sihhataka qabla sagamika kellal magal ko adi nawnare man wa ghinaka qabla faqrika ngalu magun ko atti basal magal wa faragaka qabla shughlika hettare maden ko atti ma pare maden wa hayataka qabla mautika rawahu tirmidhi gurna maɗan ko atti mayde maden imamu tirmidhi fil hadith wa ghayru ko hinaɓe ɗo min aimmatil hadith wa sahahu cheikhul albani rahmatullahi alayh sakkitoren ɗi gimi ɗo ka hombugol khutba men ta'ahhab lilladhi la budda min fa innal mawta mi'adul ibadi hebilano wonande nden hunde nde feere wo ala mayde nden ko nden woni ruttorde jeyaɓe ɓe mi'adul ibadi huwa al mawtu ma min adun wa mahrabu matahu tada an nasihi dhaka yarkabu nushahidu dha ayna al yaqini haqiqatan عليه مضى طفل وكهل وأشيب ولكن أضران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وألا الردى مما نرجيه أقرب ونبني القصور المسمخرات في الهوى وفي علمنا أننا نموت وتخرب إلى الله نسقو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم وائد الموت يندب أري كدو هادو خطبة ko mayde nde dogirgal ala naɗum doñorgal ala naɗum mami tuma kala ɗa yiyayɗa mari ɗa hinnaɗa soodigal ɗo to ala ɗa nduweɗa heddori otowal gootal derni e vatiru ma on anna nasuka ko goyki maki tuma kala nde wattaɗa ka goyki ko ɗo woni mbaɗɗati ko ɗo waɗɗotoɗa enen tigi ɗen seedi no shahidu dha aynal yaqini haqiqatan mayde nden accali tato tiflun wa kahlun wa ashiyam bobo hum ɗata ɓandu ɗum lebbi makum balɗe sagata kendejo labaɗo a hamdindintamo hay e pali na fi mayde mawɗo furɗuɗo nayejo onni kono enen a wiyay woni e kori kori on ala ranul quluba ka annene a sikkay kori kori on woni ka hoore ɓerɗe me en ko annduɗen ko bima qad alimnahu yaqinan nukadibu ɗum ɗo no wullini ko andirɗa pellital tawaɗa fenna ɗum andi fennugol ma daragol maɗi ɗo honnene te wiyoɓen fo ɗen andi e mayay kono est ce que ɓe gollande annduɗo mayay ko woni gollude ko o wi ɗen yelo yelaji ɗen tan ƴini résultat majji mo yiɗa wo ko moƴƴere faala joni noon tanaji no saati arde no gasa ɗin ɓattike goy wa nabnil qusural musmahirra mi wiyal no harmi kono ɗum tun moƴƴana jommum mahugol ɗen maha kuɓeje towɗe kaweyo dow ko etasi alhaji kaari on ni ko etasi ustaji kaari on sina fi ɗum